Kardom, donatum, nilipini nalitum han, lamite na pachini gangtung mate nang kari gangtung lalo. Tarik krep ho jo nilimang himan lo, je inuramunit apan, inut school kido na usupi, nikan krep ho artaan dupo, labang poisa nang pita punu pusike hang. Amat halaso amunit bang arideng poisa we tangho, man nilipansi dute pita. Pomat nilibang ta chihudun lo amalaso ka chihudun pen halaso munit bangsi nili long pen atangka bang pondet pen halaso supi bang katangka genang yi ke aki ong takali phoke ke balo pakni amasi hala nili long ke dukala ne nili ta chuchini ne stala so munit pondet amahala ke hang da phoke ke balo pakni pulo phoke ke balo pakni pilo au supi bang ta deng lo dengdet pen poisa hin dulang lage halaso munit si chithap thot lo na pen halaso supi bang so ka chelari pu poisa bang bate nili phansinang pilo age nili chithap lo amasi isi karyukang tung mangala lo nangli tum number khila ver ba khila dun bo matum pulo tangte tarik krep hoyo nili mang theglong lo tarik kret throk arni la so number mate tir la so result ko son lo nang eklang phoke ke balu pangni pulo tangte nili ning kamatha teng pate phoke number masiwang lunji lapen phoke ke balu pangni popot hala phopho hini pulo tangte phoke ra pho ba phoke pen phoke ra pho na songbong si wangima ta phoke dudun wek poma punili matha pe hala phoke pot 0 ta dudun pot isibak kupi kutsono ne chiton nunjima nasi tarik kret sok arni June achiklu arni sia lang tarik kret sok asorni koson si rizol na iklang ma na itum khela vera tum pulo tangte chiniji khela dun deret arni pusala sorni kon si nang iklang puna itum chiniji nasi chini pena number long dun pote nili phanla sa Facebook profile long ben sidame la comment song nang pachini dun iktame nili taning samji nili mang chi thek long ateng pen number ke bang ra chiton den ma chiton te ma nilimang achor chok ma chok chema puta nilita chuchini thege phan sinatum number khila dun atum chini pulotang te laswala long nil phan nang pachini tha anko gali pute nonong si chiton det pute mumuta ko pitong la somni ramang heman lo nel hopura chining tung nang arjuji pulote nili contact number ke 9864 763622 9864 763622 si adap kime kardom